Surprise, yeah! Yeah. All right, thank you. Ebusia finally ye brother Kofi Adoma nwanwani ase kane bi atone so ane esese osebo a na yere body esewani ensa wo ka kire na ababusa se na ne yare hu sensem de nkofo twan ane se obehu ade biem ana se ohu ade biem a sesi ade na yere e de update abane no ana magada mu nsem a me de eba besomo aha let's talk GH mo sana ne first time pop into video me so say oba subscribe ama me no click on notification bell no for latest update ma follow your Facebook as let's talk GH masana TikTok so as let's talk GH share video ama fufa be share any comment bi awo na waja e comment section wo e de amma me Busia Kofi Adoma nwanwani na ni hu nsem ba ye te kwa ana hu se vim lady na be post a wo kire se ya bo na nituo e mankofo bebre ka se ye bebo obi anituo pa dai wo na tawa na asese because etuo de ye bo wani ase we pie wati kokko ama ewuo na abewu awawu anche ene hu se ne hu kani eye Mrs Miracle Adoma aba bonten abechechue mu se sei ene koye na etuo no moto e na mmom enya aboba ne bo no na mmom powder na ewom no ene ko gu nani a ema nani ni mienu nyina ho beto twuma na kese na abeya rakusem yie ye wo hwa anche ne hu se eja omaba aba be press briefing na Kofi na nkasa mutimu a wodi nchechemu aba ha we koye eni baby cropot ya ochemu se doma ena koye ema we nyina si ya obi biara eyi nimu ene wodi aseda ebrebre mpanyimfuo no mu bia CEO of Angel Group of Companies ene Ibrahim Mahama mu nyina age o maseda nti ye de owo nyina menim se mpa ya nipa eba ne se da ben ana ebekwa kowie se Kofi Adoma eni ne beto no ananse sebi ebekwa kosisem last week ya ana Kofi Adoma nwanwani abusuafo e de aseda eni esewani ensa okacheche se nantwie pa mu nantwie a na se de etwie na tinya asem kete o mo de beda eye Mrs Miracle Adoma se waboni kunu na chidom wabra amanie we nyina tu ni kunu na oba bi ankobeja no wonso mami akonkoden abobema ye chidom a kire se ene abusua na eba de omode osebo ene beda mame na se Nti yakita yabwa nantwie ne otuadua se yeba ebeda na nasi na watumia ho se ne oyema abusuafo no waye ade a esumbo abusuafo energy we kire odo a yeno no ewo ho nananom ani empanyimfo a motiha mi kakakra mi dia so yebusuya panyi die no so se mi simi wa asem ka na asida krono a ena mi pese medima nana abra etruba ebusia no ana ye da sorry ya asempa e wo ho ne se ne ma mena mu Mrs Miracle Adoma ne first poster obeye ye no osim no matter how high the sun shines in the afternoon it must give way for the moon at night. Lord, I am grateful for the life of my husband Kofi Adoma and the family. People, light has come and darkness has been lifted. Na chese nensema woka nyina ne se die ewia bebo edu ewia bebo bia no edu anwumre wo se okọ na bosome ne nso ye de enso ba be shine anwumre no na asema woka ne nyina akosi ne se esuma ebeto omoso no se si anyame adom ehan aba ama se si enigye na aba enti obeye sa post we no and na ma focus say is it that ni kunu nwato no anase bibi fufuro bi hye baby aye nim anase e bia o recover ye ho an ode onu ankasa de another video abeto ho a ene wo hye video na enigye ewo mu ankasa. Oh, I wish it was where we can leave it. Yes, we can leave it. Yes, I think you got it. Yeah, you can do it. Yeah, you can do it. Surprise, yeah! All right, thank you. They go, wow, so all right, thank you. That went to all those places. Mama.
Abusia Kofi Adoma ana onu ankasa nanti achese enigye na ahye makoma mu ma obi biala ana ensusu se bekwa kodise because na nsia na eye student bi Adventist student bi kotu wetuo de born colleague ani ti se Kofi die ya sisi akra no nani mienu ni nyina according to report I say ka kire say nani mienu nyina ase enti se tubo obi die na nyame aye na dom na sisi ono atimi ye na ade kakra na kire se nyame aye bi amma no said yes school girl no so nyame behu ne mobo na wasa ne yare no eno na bra Kofi so nyame ehu ne mobo ye ayenim esika kese o mabobbo so ka ne yere ne kire ono ani weye Kofi Adoma nwani na ache o mabbo a wabedu mpempenso ya sisi ade nyankopon ehu ne mobo ni ne yere ni din abeye adwuma wona brabo miracle esi ama sisi Kofi enimi etimi hu ade asisi a onu atimi ye na ade nkakanka yebese nyame se bebi biara ayarese bia wode aka wo mu bia no onfa emra medom ye bra no se de be ya obetimi aba na beto ne nyuma pa oye e wo Ghana ha so e de amaye medimani edi ensem nechi se minya update bi afi ho ba mede bebro me koso aka wo so be follow Facebook @lesogh na TikTok so @lesogh na share video ama foforo abehwe any comment bi azo wona weda e comment section ho e de amame medin e de na na ekia santo akram asami esiye obia anke esi ya pe na ko afofo afre ne na busuafo asema atomu bani umehwe no otu ne bu ehwe Kofi sede etie bia ntichese na wonwa si enipa oyari nanka opia no betu abusuafo so anka dien nanka ye betumi aye ntinana nyame nhyiraw bibri sabi o esi onyankopon kurapo ope asida Yesu ye papa ma kwatafodu womu konwa na ba ku kai se ni papa ya mai se mun kokura pa miya me kwa koda o masi yaba ye de ya nya nipa ba ku kura pa we kiri abusua no ne mpanyimfo a ya ka no nti nana ye ba ya na busua no na aba se e ba be dawa si bibiri se onyankopon hata sori onhyiraw na ebe koso asre se odo a udi amanu no se e abusuamu ni nyina do se nya do na udo ye ya nka wa fa no amata ho ye kan udina kwa manoni sisi wani dakwan ya usandi nako wedi yebesra nkase mabre na yedi anu keke na bompaye ama se nyame be tuwu nkwam na wakonwa utiso no enyan mu nyam kesi ewo umem